imali mathupha ngifuna ingichazele njengoba ibaxabanisa nje yobalamula nini uzwa bekhala bonke bethi imali impande yesona malungu umqhathu ngumxabanisi uyohleza ubaqhala namhlanje ngixoxa nemali mathupha ngifuna ingichazele njengoba ibaxabanisa nje yobalamula nini uzwa bekhala bonke bethi imali impande yesona malungu umqhathu ngumxabanisi uyohleza ubaqhala mali mngani wami waye ube nabantu bakho abaphathayo crew wami thina abanye imali sigcina ngamehlo kwabanye nabanye uzwakhala mama bethi kudelo wadala imali abanye ubathole emaje Go ahead and start. Bentabanga, mina kuthoma ukufika qala Nquthu Star, qhuma ubhaja kwasukudla osakalya Kade ngiphefula amehlo ongadakwa ngadunusa bonke bengiphetela bengimtshitshela ngewisa bonke babonile ukuthi nodlame ngiyalisusa mabephethe mina ngathi akekho zobalisa baphela nyana nokubalisa sebejuxuza ngokufisa manje nosisi bengiphisa Yomeno Mandela ngaphansi kwesihlahla siphuzi atramela ngafika usindarela athi nginyama nginyama eyenkomo wena umhlophe vele ngiyahlonipha bona abazi ikhikela sekhaya inkomo nomthenke enyama Wathi ngifakaze nami phela uNozipho ngiyamazi. Okay, lalela. Ayinozipho uyangixaka hawu. Ngiyabona umuntu wami.
kamnandi kanjena. Siyabonga ngesupport yenu, so please cela ukuthi nisubscribe, nisilandele le channel yethu. Kodwa ngesilwane zalomhlaba yeka abantwana befa bengazi bona befa bengonelutho ngamafu ngamanzi edungwa ngabo ngemlili bekwizini hawu kodwa ngabantu